Sawubona Khunjuliwe waNkulunkulu. Lamhla ngicela kukucocela indzaba leta ukwenda ubone kuthi vele ngisho ngani nalokuthi ukhunjuliwe, nalokuthi ubone kuthi lilanga lakho lekukhunjulwa ngumunyaka wekukhunjulwa. Ngicela sifunze Samuel wekucala sahluko sekucala livesi laka-19. Ekuseni ngakusasa besuka bayawukhonda Smakathe, base bayancanzeka babuyele ekhaya labo eRama. Elkhana walala naHana umkakhe. Cela-ke sinake nange emagama lalandzelako. Smakathe wamkhumbula Hana. Mina ngifaka lami ligama lapha, ngiyalisusa lela Hana ngoba sewatifela umntwana ebantfu. Mina sengithi lapha ekugcineni Smakathe wamkhumbula Richard. Haleluya. Nawe faka la kakho ngoba ungikhunjuliwe. Nkulunkulu ukhumbula Hana nje, bekungathi sewutawufa anje, bekungathi sewutawufa angenaye umntfwana lebekasolo amthanazela, amgadzile, ethemba kulo Nkulunkulu. Kepha bekungazuthi kuya kwakhe ethempelini ayewukhonda akumniki lo mphumela. Kwangazuthi imithanazo yakhe bengamniki lo mphumela. Bekungathi iminikelo yakhe ayimnikedi umphumela. There was no favorable answer. Kepha Hana akatsinwanga. Ngicela sesimnake lo verse 7 kuthi yini lenye beyendeka lengasikahle kuHana. Lokho kwakuchubeka kwendeka iminyaka ngeminyaka. Abethi Hana nakenyukela endlini yaSmakathe, loza kwabo amchukulude, athi made Hana akhale angede adla ngisho nekudla. Hey sihlobo sami, le nkosikazi le beyithi mayiya endlini yaSmakathe. Hey uyayibona le nkinga. Makaya endlini yaSmakathe achukuludwe. Uyabona lo ukuthi sowungaze ucabanga ukuthi hayi pho kusitani lokuya ngoba angitivikeli kulokuchukuludwa, ngcono ngingasayi nasenkonzweni, asale ngihlala ekhaya. Angade sihlobo sami yini leseyifaka nemicabango kuthi ungasayi enkonzweni, kumbe sewucabanga nekushintsha labe ukhondela khona ngoba kunaphenina lohlala njalo akuchukuluda kani uthi uyoti khondela Nkulunkulu. Beka mchukuluda phenina njalo makaya ethempelini. Kepha akabongwe Nkulunkulu. Hana bewungazocabanga ukuthi hey ngcono angasayi ethempelini, ngcono angasanikeli, ngcono atiphephise ativikele. Kepha Hana wathi ukuthi uma ngiyekela kuya endlini yaSmakathe ethempelini ekukhondeni Nkulunkulu, ngubani lomunye longangisita? Ekuhambeni kwemalanga, ekuhambeni kweminyaka, akugcinanga ngekuchukuludwa njalo makaya ethempelini. Tintfo tashintsha. Nkulunkulu wamkhumbula Hana. Nkulunkulu uyakhumbulana. Ingaba mitse iminyaka, tingaba tinengi tikhatsi tekuchukuludwa, kepha Nkulunkulu uyakhumbulana. Angigcine-ke ngekuthi sihlobo sami asinakane. Kungendeka usebenta nemuntu longhana, lohlala njalo achukuludwa uta emsebentini nje uchukuludiwe. Kungendeka ukhonde bandleni, njalo libandla ngelibandla linaHana, linaboHana, labeta bagcwele tinyembeti, beta bachukuludiwe. Kungendeka ube ngi-MC uthi asijabuleni sonke sembe kwaNkulunkulu, kanti Hana ulapha Nkosi yami uchukuludiwe, kuye kugcwele tinyembeti. Asikhumbulane njengaloku naNkulunkulu asikhumbula.